Musaisha mwendo ni tuasio kethia saumu utulikite ndateka 10 tu unengelelia kilaki idhanguni nita wa Caroline Mwinwa Muteti ni kwete idhangu ya The Standard. Na ndi nina ukethia na udhocha nita wasali shabeti wambua ni dhandi ukunengelelie mawo ala me idhanguni ya The Daily Nation. Na ndi mundu beti wa mkati. Na mkiene sawa mkiata. Na mkane sanyi. Uzakacha? Nando President Ruto asa you don't know me well. Unijui vizuri. Tambelele nodhio wedhangu ya The Standard wandikitwe a grand welcome na hindi ni maobo makonetia ila political rally yitwa iwe kuyanga likonesia Bungoma. Watuondo tuwese maundu tasuma iko saa goons lakini kila kiabata kiki kima nani wayo kuyi goons kana ndambuka isu si na mugu mwingi muno na hindi andu mesa ukuli ya kila kituma kwitha kute na mugu ndini wa ndambuka taisu ni chao kuya olkala uko na madhina na kundu kunge kwingi lakini kita Bungoma it was peaceful. Na hindi maobo tawasu watauni muma nengetwe oito idhanguni ya The Daily Nation hindi muma ya andikitwe yuluwa mbuli lima andikitwe Battle for Western kwithi ya President Dr. William Ruto ni atwa isendambuko ilembetanisi ya Western na ke mundwe seneta wa county Ilovi na kini Edwin Sifuna ulotongo eti ndini kanotongo ngwesye ngwatanio kana murengo nungi uwalinda mwananchi utaudi metwa isendambuka isioni susi ya Western na bedhi abena wingi wa andu kana namba nene utalo munene wa andu ala mabikiye na kweyumya na mabikiye na kulika ndende wa umbanono wa mundu kwitwa Edwin Sifuna mawasu ili andi ukonengelelie mo o idhango nino ya The Daily Nation ya kana ya katano na page 7. Ende tambelele ne idhango kana page number 2 ya The Standard ende ni maobo makonete nzaiko na ende kuyanga likonesia Bukusu kuitwika kana ase alama ikana ne mambiye kwiyumbanisia SSOU ya kwa ikana makoneto bisaba makweta tubyu maikana na tubyu makwete kunoa na mena tusa makete kuthambia nundu meoneka mena tubakuli twina maybe kiwu na sindu ingi ndini isio ndeme ikanikenda meyumbanisia maundu manzaiko na ende kuitika kana mbe watu mwana ngiliumwe nituyumbanetie kuma kana ku transition kuma wanane gina adulthood na ende kuitika kindu kiuno kietete mathina maingi nundu wa kwithiwa tuisisia maundu mautheu pakupesiana 10 kana 15 ni minute kwa thayu kana ingi iko meanza ikoni nundu wa kwithwa kindu chambenza iko itwa yagwa na kabyu nende kabyu kumebi no kwitha keneko na ende siana imese infection mbingi muno kana yesa kukwatwo ni mawau na ye kala muno itabwa na ende oneka kwitha sina infection ni overbleed ya ikagwa muno nundu wa kwithwa maybe sia yekiwe na yeye kana itililo na yeye kana maybe obegla sia na simbe yawa na maybe nundu waki wingi yesa kwa makuthi skulu kana kayeka la kaikulia ikieme ikiwe ni chao lakini yune matapiswe the best place ever utaona kutoa mwana wako nza ikoni ni kumtoa hospitali lakini mimi sipe kindu kita wai the culture kithio cha circumcision no lazima pia kundu kula kwithia wako kubadheto kwa utoa iwe na masasi ai ona wa mtoa hospitali balaba siotisi ni kunza ikoni kula kuweka waki tene niwisi nyina mpotungia ngai muvea nundu kiki kamba maybe ke balandu mete kikitwi asena seka wasio nini siabitia miaka 5 or so no si aikawa na si aikawa hospitali bandu isibe no theu na yani tupe na safety measures ila sibo ite inwese ku galiko nino ya Western galiko ya Rift Valley masiaka na mobaika imwana sianene bakana sianene ba ikilandia yu ondo amina kwaza kuma wanani kukilandia yani maika meya ima na yu masia kitumi kiunikana ni kumomya kumatwikithia ume kumatwikithia ume na bena mautawala mabikiana kunewa kabindani kala yu methe ane tamendete kambia mathemba bala yu methe ayu mathi makekale ku mabundiwe kusiema manenwe mabundiwe maundu ma kiume na meso sio kama boye na umane kana sia ni sia mino thi sio kaundu siendie sio kasi sibidukite numbwa mautawala monenwa lakini yuthi no la weponi kana mo andu asu maitumia tools kana meiyo itona kwithia verifiable kana imbekithi kana ni safe kutumika nundu yu matumia miti
mati ya mutini wandawa na meka no atubitu mami no tumia methi metumia kwa mepe undu mathamba cia maitumia kwa mwana kwa kana kanki you infection ilikilila hapo now you beti ndio kulia of course nete that is kume utoa wa watu ya maisioka mena wana mwingi masioka mea ume my feel we are men but now ko yabu kusu ketha methi kwa meo andoi me kwani kwa andoi makoma ikawa no you cool what happens mea wa mamina form 4 form 4 kani class 8 pay mwe methe haba mamina you methe ni mainikie lakini minamba kuumwa ile anita kumaumia maumobisi actually the kumobisi matuike haume okay na hiyo no yupi ya bethe hapo na thinonge nundu akwithia hii yupa abe kana kanini ka kwitwo kamba tese kaikiwe kana miaka 5 na no kufeel a man in himself lakini abe mundu muko wako hebu kuswe na miaka 18 plus na timu na niweze masia ni usio moju masia no usio kweka mundu yani imwana sinene bie kana si wo aikana kai koke kanini ona keka ama na yuvata wako transition is war so to them it is so significant to have the pain kabindane kauka kwa iko nikana ibundume ama aikwangi rahisi now you are a man but no usema kai kwa mea nini nundu kopwa nimituke exactly tutsonge mpe lakini no niseme ndo mapika 18 nundu nimechelewa sasa nitaanzia wapi Yesu kukwate point ona nuisi karo ndikwenda tundike muno nthinu ai topic sube andu pemba yimwita ikana na imundu sio ka nene ba ki culture kithio ai so nene ba nundu moma yai kwa manene ba yumundu sio yuka kwa iko atwikie mundu muhimu atwikie mutumia I have seen cases of men, grown up men, mtu amekaa akasema hiki kithio kitu tuyaika wako uenda ikizwa ende so nene ba ayungamia hata mundu muhimu either kuislamuka kana girlfriend ethia ekata ayaikwa wow Ithangoni akele the Daily Nation dina mambo manza iko twinene maundu makonetie mawia na vala yu serikali kuisila kwi muvia wa maundu mausese yende na kutoa isio kunikili yulu wa kila kiweto kwithia twili tutwingi ni twili kitindini wa mitandao na YouTube ikiya bandu tuka record mesivi ya tutengwa na kufikia na kumitea ando ala meko yambe ya Europe na kichumi itina wa umwe mutumia wa miaka miongo na ili kweta kwithia ile tawithi twike ngithia twili tu na kutone thikana babe na pesa na ethi twiki ya I don't want to call it party ya ina tabia nthuku kana si tabia nthuku na you either I film what is happening abiki na kuta yukotewa kwa musibi usuyu pa child na nisu ni sene kwa katwa miaka 13 na miaka 17 siweyu kutani CBS kwa ndo asume mpesi ya Europe kana kama ketho katwa shilingi ngili nyanya na ngili 10 yumukoka kusesenge kwenda I'll give you 1000 or 2000 nikana kayu amwikia ba unyombe na bena tupe na umela mekweka sindu nthuku na ciana isu I film na ita film isu na yuko tena usu kwikubona andu angi mamwika makwa mwene kwi record me athei makwa some CV isu makata kito only fans na you nyabeti ona ima we matenundu with your consent and your plus 18 pa yundu wetawe onetha no lakini maina from 13 to 17 yes. tutwana tunini na yu alame obukiana kukwatikana mewa kana methi wa mayoso wa matambi alame omubyu makimio one ku violate privacy ya kana kau kindu cha kele kana kau ni maina na kindu cha katatu wikatumia kuika maundu mathuku wase meba 8 to 10,000 per session. It's really like I don't want to call it the way it is, but it is a sex party. No, could depend na you umwekile wa maundu nundu kadhani paupo sisa wapi chandu no aje ingilisu na natika na keokwata ni ile si ateo ile sikuka you have that muyandwe 10 maybe now 10 times 10 that is 100 you out of that we ile kumwotia we never see on the you suni mundu ikite kutumia siana kuika biashara which is wrong Ithangu ni akatatu ya the standard kwena maobo makonetie wanake na ni mundu beti wendete wanake muno ngisi kana no catwalk
baba na mundu muko kwitwa Gian Ojiro na ende twika kana no usindie mwanya wa kwitha Kenya Miss Universe itwa Kenya Miss Universe Crown you kanite na ka package my friend ka package kauka andikitwe ena ambio kunengwa 1.29 million shillings, that is $10,000 anengwa fully paid trip aende kuya Puerto Rico US akethe aisindana nthini wa 75 kana 75th Miss Universe competition anengwa ngali muthemba wa Nissan Note furnished residence kala hebo naende kwetu kana asuma ndo asuonde no kunengwa ngili mana 5 aenda keke kindu kikwitwa skin care transformation program nikaenda aibika kuya masinda nono wethi mwaka wa imundu ngi weneke anengwa ngili 10 sia kabu you want to go anywhere iba kabu na anengwa ngili 10 anengwa simu ya smartphone ya Samsung na anengwa a 6 months gym membership nikaenda wethi makonda na asia figa yani ekale atoni mwi wethi ndi aiyenesa naende kwetu yeti tibinda yake kusinda na bebinda yimwe wasindanie oka top 30 oka top 15 top 10 na yue ya mwiso niyo wisio kwatake usindi usu wakwetwa Miss Universe Kenya 2026 something pekendo ni so miendeni wa Kelly tukau Jane by the na graduate to mituki na pekendo kita wa family setup ainena aisikana amwe katu andu alama muna amwe kiyibina abikiana kusinda ni the nyinya wake siblings make na boyfriend okay kana ile the first day waendie kwika audition sia kulika nthini wa kwambia masindano the boyfriend has always been calling her Miss Universe already. Oh, wow. If where I am here to support you and I know you got this. Ana bena screenshots ilo na bigena kushia nthini wa mtandao wake wa Instagram. And I was so moved because you ila wabigena kunenga kana kaku confidence. Musi ilo tusiesi bahaya. Wa mina kuikia kana kaku confidence na we kekia ila spirit ya you can win. Imagine sometimes you just need the confidence and support to win. That's all. And we say maundu mawanake weweka Jan ena maundu angi waende utwaye isi nthini wa maundu amake mawanake kindu chambe yasani wende kukitana na femicide exactly na GBV nende kutukona na beauty with brains. Okay, say that we murembo utake but the beti we no wende kuisa ku contest singo something. No, but I have a daughter who can do it. No yourself? No. No. Okay. That's not my passion. Tusongena methanguni akana ya The Daily Nation trenda kuonengelele mawo alama ningeto ito thanguni ya The Daily Nation makoneti maandiki twati President Opposition Battle for Mulembe Nation Vote na yunenda kwamba kuonengelele masabu undu mabangi thitwe kana undu maidie kindu chambeni kana you voters ila registered kana kuyele mbetani isu ya Western apena battle yende katuwa President Dr. William Ruto na ulo kuitetea na kikibila kila kana mwanolo wa kwati weni mundu mututia Prime Minister tene na Keni Raila Odinga na asekana ona kutuika Raila Odinga ni wabikiye na kutiwa ni thayu wende ndena pata munene wa kusobi chama kingi kila kivo vukumana na andu alama na vukumana na umututia Prime Minister Raila Odinga na ana asiati na ke mundu na ke Edwin Sifuna yule senator wa county Lovina Otongo ese murengo wa Linda Mwananchi newe thingwe akomanite na wingi wa andu ile mbetani su na balanthini wa ndambuka yake ya matukweli ile na thile kwi muthanyani wayo komani nene thinki and now let me tell you something mbe mundu no ni apostite na ngwitikira ngayela wa mina kukono isikindu kitwa mauta. You don't know what happens. Kwa kawaida yu moteti nuoka akanengale ilobia akanenga mwene mthi, but this time it was different. Mwene mthi nuo kunenge senator Edwin Sifuna ilobia. What is that? That does not call for kana kiyuki yo utone the I know you Edwin Sifuna nzebe yo na politics ni nani yake ati be favor you kai kalika wewe waona mundu kusangiwa mbesa ki no okilete ndoye mbesa na asa you say we don't have money we do have money ndio monengi ainena asio kasi many people
saying you are merely hyping me. You have told me to go to all the way to the ballot. Let me not turn back one day and find that you are no longer with me. Ana mata bizino ndo inoni ni manoke me andu aingi na me andu ingi huwa naamina na kwa asiati isikwe tu ni hype bure na tukifika kwa debe amko no wekathe hiyo bado aisi values yake yu iba hata ila siana President William Ruto siane silie eta muthana no tuko no muthana nduka aise bwana no tuko na I can't work no day and night yeah I can't work with someone whose leadership is fundamentally no disagree na uthukumi wa President William Ruto mayeza kwigwana kinikiguna mauta aya na inde tuyo bwi thanguni ya katano tukoma na mobo ala na mo mamukoneje President Dr. William Ruto ula otauna ake county ni ya Busia na weto kwithia ndia kuyete chondo kina miradi mingi ya kimaendeleo Tanzania mwe kusesenga ayenenthi mailembeta yeyo kumukunia kura na siati Western Kenya is part of the country and cannot be left behind while other regions continue to develop na siati ni withi tu mustali ni wambe kwikithikana mwamolo wakwa atilini ni Raila Odinga no kupikiana kuhusu sia kwa kwete maendeleo na maundu ma muthembosu na indi kilingisi nikiu pena umwe kati wa atongo makumile mbetani su ula ni minister vante ya Kenya na wai ungua Raila Odinga na keto Wycliffe Oparanya na wala yusukumiwe muno kutwika moteti kana kwithia wo kukwatilila kwithia representative wa ilembeta yu na inena asiati I have been asked to form a new party but I declined. No leader command greater support than Raila Odinga and today Western Kenya has chosen to work directly with President Dr. William Ruto's government. Wycliffe Oparanya. Ni wa ODM wewe. Political analysts ni maneni na masiai tenda timu explain kana timu elesi niki kutanethi wa kwina maundu magunism kuyanga likonisia Bungoma ndine wa rally ile twa yumenani weyo kindu chambe maisi mala maingi andu mamwika ni manenga wa Embesa nikenda ma fight the opponents kana opponents mandu ala mena rally lakini hiyo kwina ina kindu cha muthemba tosu by the way kindu kila kikiye yo kithuku no kutwika kana bengale isembe tu muno ndini we rally na yaba lukana yao mesi andu actually mainowa na indi na wabeka mota kange nundu wa kwathuki angalike sio kubaluka na maundu mathuku methi lakini baye sindu cia gunism na ende pe mundu kwitwa analyst Java Bigambo aise kanae politicians mala maingi ni mama mobilize young people nikenda ma confront ndosio na yase pala and wanini mate mobilize against each other kana pala mata na akimanigwa it is possible kana pe na possibility ya kwethiwa na peaceful meetings sia maundu maki uteti na ende asia pia kuyenga likoni sia Western penda kakamotuo fulani kethia wapo nundu wa kwethiwa maithiana political rival watu wameshikana so uno kitumi kingi kitumie kuteta kwina gunism na inde mauvombe ange masisi thanguni ya page number 5 ya the Standard na inde kwa mituko nundu wa masani enda kuunengelelia utalo wa undu kura si andikithitwe kanene mpime andikithitwe kuna kurusa kwa nini munini wa mwaka 2020 miongole na monza na namba isi wa kana they are giving the president sleepless nights tuambia nele mbetesu ya Mount Kenya tuisianisia report ile ngamiwe ni IEBC kana nzamele ungamiosa kwa na mevaka ya IEBC vante ya Kenya iweta kana ile mbete ya Western nela ina county itano ila ni Kakamega, Bungoma, Busia, Trans Nzoia na Vihiga mwaka ni wangilile miongoni na ile register ila ya hivyo ya NNDM kuna kura mayandu 2.6 million na yu kufikio yu ni 2.92 million na bala yu IEBC kusia esi muno kana ku expect andu 3.36 million tuifikio sa kwa nini usu ile mbetani ya Luo Nyanza ya 2022 ya 2.2 million yu ni 2.41 million na IEBC projection ni 2.7 million Mount Kenya iweto kwithia mwaka ni wangilili miongoni na ile ya na 5.8 million voters registered uni 6.3 million registered voters na ende IEBC tuibikia mwaka 2020 miongoni na Mwanza it is looking up to kana expect and kwithia alama registered na kumele mbetani ya Mount Kenya 7.4 million twathi ile mbetani ya Rift Valley
katoa ripoti ile nenganito bani kweta kwithia ina andikithia aini nivyo moko ni wakura mwaka wa ngilile Rift Valley ni Bomet, Kericho, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo na West Pokot. 2022 ya 2.15 million. Current register ni 2.343 na in the 2027 projection is 3.13 billion. Now ikuliela ibani kana isio mbingi ila sina uandikithia monene kana anything meandikithitio kuna kura tisia kumukwata mbao President Dr. William Ruto tuambite na Mount Kenya na indi tukahatiwa ni Western Nundu ni divided amwe mended na mundu kwitwa Edwin Sifuna ondumwe na mundu kwitwa former senator wa county ya Kakamega eta wa Cleophas Malala na wala hithi tubaidhi apingwite podcast ya inasema bonga na Cleo na ya status yake na wiyo nonie na kikalo cha kunenga NND mwana wa kumkulia makulio. Now tuende yoba nikana utalo wa andwala o mbeme yandikithi meko expect wa kwithia mayandikithio kuna kura usakwa nini utwende twangilile miongo ili na mwanza ni 28.4 million asunandu ala you meko expect wa kupikio yu kana mwaka ni wangilile miongo ili na ile na bwa andwala ma mayandikithisia mai ando 22,102,532 voters. Ila iseso ine ya voter mass registration kana ya ku ina bingo ito ya NMD kuyandikithia kura tena kwatie NMD milioni ile ngilima na hata ni miongo ili na imwe na ando miongo thantatu na yu breakdown izukaro kunengelelia ya kuona nyakana pena kundu kwingi kula President Dr. William Ruto wailite kwithia ena supporters yu utalwa yikura nini yamani Rift Valley ilana kunengelelia counties yake Bomet, Kericho, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo na West Pokot na yu ya Mount Kenya niyo inotalo munene wa yikura na ina county 10 Laikipia, Tharaka Nithi, Murang'a, Kiambu, Nyeri, Kirinyaga, Nyandarua, Embu, Meru na Nakuru. Juzi yake imani yake ye mwene na unikula sia ko anduma ODM masa sia manengo mwana wa deputy president nikenda with you au majamani cha ODM. No, it's about numbers. Na when it is about numbers you are you their President Dr. William Ruto akethia ena bata wa kuosa mundu wa kukwithia kumudeputize ona kaunu niwana niti kuona nyama make makwasekana munini wake wa oyu Professor Kithure Kindiki no toeti o mama usu eweto kwithiwa hii na ndisi wako itina page 6 thangodi no ya the Daily Nation mundu hii mtongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua aisi kana hii ando amani tameo kaenga President Dr. William Ruto kana akakwata kura ile mbetanisi ya Mount Kenya na asia ile mbeta kana county ya Meru Ruto ndaka abakwata kindu ona kutwika mundu hii munini wake wa kuma Kirinyaga ni mundu utona kwithia na roots kana ena pina ile kana county ya Meru na asia ate I am sure Meru will give President Dr. William Ruto the shock of his life in 2027. The Olkalau by-election will look like a child's play. No, nice you actualize. Kino kindu kinini muno kisautisha. Na ende yu idhangoni ya thui. President William Ruto na kene waambisi a fresh attack galikoni ya ule. Lilika nethe to imei. You people amuna agenda, muhina agenda ya kumunya kibilani. Lakini mama asasi hao kila mzatayo manaise kitumi kinene kana kindu kila mekwenda niko mwinu cha Ruto 2027. You Ruto mundine wa Asia you don't know me well. Amunijui vizuri. Na Asia when we say kanai focused kudhukuma Kenya na pia ila transformation agenda la yake ya kupindua ndhi ya Kenya bado remain with the focused mno na yo naende pia ya Kenya mama nonole yani it's a threat to Kenyans ule ni a threat they no lo karo ni kana amwe katua makundi mekipathukanyo me watongo ngalikoni ya ule methitu maitula muti President Dr. William Ruto kwa kila meweta kana ethitwa yumi onne ni wina hasira nyingi sana kana ni reckless utailite kwithia umwe ni mutongo imi na kaingi eweto kana neto athatamana ena enga issues nela wabigena kukwatwa ni enga issues anena anything no, because how can you tell people
and a lot of go to come you don't know me no in business lakini usisa normal ama inge pia sentiment mwe andu mamekia kana mno atongo yesu mamekia wandani ndicho kitu maandu madhata jo utakuja hapa kutusi mtu mwenye tunapenda sisi ile time then tu kuiwa wona need to take action so I think yo kwina mundu naye kakindusha mudembo suna no kitu mikingi kinatumie rally yeyo kuya Bungoma tana ina thina yunde ni wa rally su dangu ya Monzai kwa indicate topic Kalonzo's absence from spotlight allows Sifuna to build momentum. Kana indi yuko itha mundu Wiper leader Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwitho ate umalukanga muno nthini wa rallies imwe kana opposition talks ni kuonenga mundu Edwin Sifuna kwitha nita wetu usise muno otisi Kalonzo bandu nthini woteti with it ainengwa kana central to opposition talks. Ukadha nitisi ni Kalonzo lakini hatumuoni aonekane mahali mahali naende paka tuika the growing visibility kana muno ondo tiende ya kuona Nairobi Senator mundu Edwin Sifuna kiuna chone ki fuel debate kana ende ndiki kwete maukulio muno kukonia the future of coalition kana ende ngwata niyo no ya ulei ko unyengesa ukulwa ni kwasa mundu Wiper leader now pepa ndo noniye mundu mwe ni political analyst kana ndo ala meno twika wako kunikila maundu mauteti mayasi ati Kalonzo ni mutongo imusio na mutongo imusio ve kindu kito wake ku command pe kindu kito power na power ya kuyuka na sindu ile the numbers you have wanaita undu mundu Edwin Sifuna wena ukuona andu mayasi mimi ndio Sifuna mimi ndio nini na panga chadho yona andu meyumilia isu ni power ya kwitha you can command numbers kindu kila kingi kisia we mpinwa power isu ni wena mbesa siana hata na yu basi kana mutongo you know witu wailembete no ya ukambani Kalonzo wa Musyoka is a good leader lakini bena simbi mote kuika haniwe kitu unaiwati we mundu na mwiye ndakasi si muno the focus ndambuka sia kyo ile mbatane no ya ukamba Machakos Kitui kwene au maaluke avyuke na ndo ala maybe ukwata kana ala mena murengo mwe kana mena mawoni mathiane ne ayati yani na mundu sote Edwin Sifuna no ando ingi mendekethia partnership ya Kalonzo na Edwin Sifuna kuika atakwithwa lakini you Edwin Sifuna is doing more is making a lot of visibility na pia no mwaka tu atongo yala manethito mendekethetwe oba wibinda yetina endo imokie mabwike wano Edwin na ni Babu Owino mbunge wa Embakasi Milono Wasua na you kindu kila waileta kumandanikana the more a leader kana muno mutongo ukuyumilia yaka kama na mwene mpe aka manda numbers ya you know utalo wa kura kana enentuma kukune kura muno mundu lote kuika kiuka atokubikiwa mundu nata wala Babu Owino used to be a very prominent leader na mundu to siasa hatukasi ati Babu either atakuwa governor wa county ya Nairobi ama tutamweka mahali you actually ando maasi yakana ila itina wa Raila Odinga kutiwa ni thayo mundu nando maasi yakana nuoka ethe you akuita kana tongwesi ile mbete ya Western ailito kuthia Babu Owino but now we don't see him iyo noni ka video kama kana kala thio ka mitandao kau ka mitandao no ni video ningeti kundukola yu unende yani ekita kuibimya ya kumandwa mwana wako nena but no yu mundu we beti no nguye ni kweli kedhandu ya nduni they get to forget about you yes na mundu Edwin Sifuna wane umelangite lakini naona yu political safari ya kiuteti ide tuwe tete opposition our minds clicks Kalonzo exactly so mi kelando na ukulia ikana kuendekethia ni au mile witho na tuyona Edwin Sifuna nitise ba au langu sababu tunamhitaji ni wengi peno kamba anenge we wish him all the best come 2027 tuaga na ndo moto tega namo two pink lines this kawa I love kuthimba na ndo yona to line to ile kindu chambe you think of HIV and pregnancy but now we are talking about pregnancy na ndi by tuka na lost dreams ona to line twengi chongo chako na lost dreams teen mothers carrying the burden alone utalo mingi wa aka alame katika tu miaka tuambe 18 kwambata they are either single kanange mase yemeo from 13 to 19 wa miaka minini na kiucha tu mama tu meso tu ko single mothers
na nengi kwituga makuai burden meoka yungo lesia ya au me etha me batu ye isa na niwe si ninonie au me mayasia game yambia 0-0 na ila tu nene game 0-0 nene nunu kwitha pe musiki cia na ena kana na bena atumia macia na bena ume matu cia na ila tu kwa cia game yambia 0-0 na baba na kana ko maybe through circumstances ko kakatetheka na kana kana mundu waende no mutwano waema au mia no ndo asia ndukale bandu mtini wa mutwano hote uthukuma wese kwinukyo kwenu maiti kana mundu woki atiwa na aume mayasi ati atwanze game ikiwa 1 tuanze ikiwa 0-0 wewe wani hivi ayumita kwa na hivi ayumita kwa aume okay you ekamwelese tetha uyithelile ya na ko duni ko dia yi ko kuelese tu no ni ndo mana tha ukimatha ukaba baibao utha ukimuthuku wa timu moni wona tumia la timu ngine izinda kana maybe you mwene ke ya bitimu no you what do we blame we cannot blame the girl child alone ila kana ka ukakasia wakethe akasia ona ndweli a man and a woman most of the time wangu amina kuelezeni kana mundu mukanu kwa jukumu yako ya kana kau akamanaka ya chao na ibinda yake na yabike ya kutwa waidhano kwenda kutwa au mewasu mayasi ati atuanze game ikiwa 1 tunataka kuanza fresh kwani wani yebo already kwani kwa ile ayumita kwa haka njima na ume tutukasa can we have measures ila kana ka maybe kana mundu mukawoka atetheka kana kanikoka kwa kunika na karo no kwa agree na kwani kwithia when a woman gets pregnant kana mundu mukele wabikia na kuitaba ni wosi okaitina mundu ume maisha make mendea o kawaida lakini asio kaitina na education asio kaitina na ati karo ethia oyuwe nuna thukuma kibalua bandu pe maundu wimu itota kuna kiwi kindu chambe na ile wabikia kusia you will stay at home to take care of the child to breastfeed wambe konja kana kau for 6 months wendo mbia kana kithia yu mundu usu free maundu amweka ita wangie first trimester ithi athina kana mi etatu yambe ithi ana thina bya moka ama kithia mena problems mbinge muno na ota third trimester onayo mundu wangie kuteleka ithi ina maundu maingi pe maundu mundu mukota kuna na niyo kitumiona haka ingi masio kana tina kabingani kala meotetheka ibindesi ya pregnancy na ibindela mundu mukosi wa asia nundu focus yake ambathi kwa kana ayamba kweka maundu aloneka indi mundu me constantly is there to do things to move beti kindu kimwe ni thanisi ni mundu mukanda asia ini kwithena mwana kwa asia nase kusioketina okay no usioketina lakini at the end of the day wina mwana utona kusubia na ndangi machesa yukwanga yu andu machesa kana makona yuno ndu wamana kumbe yukila na bata wanikina no ni nakana most of onasana ile isioka sukulu sina kana si better than alama thisuku si better make la life nzio maya either mena siana ama either na mauito you babi kwa bunye ya andwe it's either way tele wesa kutuika mundu mwimosi ai lakini kadha no see ye before ona ndukeze kwa no sutondo ndukona usutondo lakini karo be point ya pole sabiti kwasia nusi ekone ngunenge example ya ati ethi atwana twili ni twakwatikana twindu school na kilingisi ni keukana kakele tukaitaba kama ana niko kamba uthi maternity leave kamba kuthi kungamia masomo kama ana keka kuendea na masomo kele tukamba ile ngwase kusiokana tina ni ati kele tukakamba kuthi kuweya kaye socio ka skulu pe na ibindeleka kwithia kasi apa ukatikati ndukakengwe ni mundu motherhood is all nikindu kingi kipo lakini kama ana kokendea na masomo nyina asiati ethebe mia itona kumie kasi ai mwiyo ti ukana kayoka hii kama ana kaile kwithia kaine wa mwana ai nuko kakwendea masomo kana kakele tunakokeba yeka yeya ambaso ni matia na kimaisha umwe mina skulu tene na ungia keso mina skulu ati wetina maika mina skulu ndumwe na maisha mama yake they are the same kama ana kende anesa na masomo kele tukatueka yeya na neka na kindu kiyukethele tumana ndoto kwatikana ota utwinenga ne mabuka na twinenga ne mabuka atwilitu ona tutolito kwithia muiyosu wakwigara metoka uona mbeye muya ona izi hata sana izi atumando kama ana kukaikatete isaone katakena makosa actually bali mapetio nondo nengina nondo yachana ni there are minus but now one is affected more of course now kayuko kwa hii minus onando ima isi ni point ya hati na nukitumina kwa ya hati mundu mukano usioka itina karo
ndukale mundu mukanu sio kaitina ndikuithia ju maisha make be bantu mabika focus yake kethia kwa pregnancy kana acio ka ketha ndei ready ona we ready karo na we ready ono muntu kethia ni president no ndikwenda kuthocha no see the moment you accept no the moment you accept the reality yae motherhood karo ti undu mena mundu ume undu ikona mundu mukati we kona mundu ume ono kethia wina mpesa mbingi hata ila we so vika kubika bandu wapo tuka ni waitaba na no abikiana kutetheka ndwithia undu maisha maku undu unathu kumahau katanga ethia we muteti uko umaluka tuka kuona ulisite kitane you will not do those things you will not okay you kilake what ya cia ethandu ready we no feel ya pain ya no wiki makosa lakini if you're ready kama thita ne meke ata ne sasi ya kuoya mwana no kenda tukese kwe na te mimi hapo aume ma support ya akamo aume mundu mukawa kwa amina na kuitaba pregnancy nako ya kuitaba it's ni we mwingi muno aume mailire kuitha mustali nwambe ndukona mundu ayu kwendo chips wone we ile level peki ndukita cravings peki ndukita cravings na mundu muka ela wako ite kindu ndako kwite ni kwithia yenda wone ayetumie bu kana nikoke kwenda peki ndukita hormonal changes kana mwi wa mundu muka wivinduka na pesi ndu ithia yenda ningi ute kwenda mundu ndakakwe wenda ndo yesukuma wona temba no wela osisi wala nguita banake no ndo chips kadembia wenda umkaina mande tusonge nambe haya tu nyeni gota nendo nenga neka tu nikaithangu yeli sikwa kwa nawe no kwa hotel bena report yo imwe kwenda kunenga neyo iandikito confusion over varsity funding depends President Dr. William Ruto tunaamini na kumioneni ayasi ati serikali yake ni kwikia maundu make somu mustali ni wambe na mustali wambe anaisikana mumanyiwo ndo ula qualified kana ula wiki tenesa kuthima nyisio nini isi ni universities imanisio cia TVET na colleges no kufikira kwithia na ekwata kindu kita 100% funding na kiki no mieni kwithia pa mama amanyiwa report ile na mbini na kunengano inahasia kana amanyiwe emwe mekenga na moni ndiwa ne kana makwate higher funding isi ni help na ukunikiliweza kuiko yuko hivi mundu sie kitokenga ndiwa asimake mebo on there ni kwithia maino kwati na kitumi ni President Dr. William Ruto anasiate the government will take care of that but now the problem is kubikia oyube wetu kwithia bena pending bills kana ndebi bills ila siebo kila mataite ni 100 billion na kitumi nikyo imanyesio mbingi muno si ayulu sende na kwithia struggle ama they are struggling na we President Dr. William Ruto na minister wake Muveano wa Kisomo na Kedi Mundui Julius Ogamba monekanie mo bitu kala nundu ethe sika navugia going to ensure there is smooth funding of the students and wala qualified kuthi imanisino nene na we imanisino nene ota nita eteslingi bilioni ya neema karo na niwe kitumi lecturers my strike amanyiwa mama ina help ma apply na mayai sobikia na kukwata so why are you telling us I am not drunk and I am not a fool I know what I'm saying usini President Dr. William Ruto okay aitetea neni wake wa kwasekana bene ilobie sikwithe itumika kufund education kana kufund mandu maki somo na wo imanyisisu nene na sisi wetu kwithe itaite silingi over 100 billion na mandu maki somo makatamba ikaimanyiso kote that tell in the next 6 months tonekana hiyo kwede necha lakini na wajuba abe ne kulio yuko nete kisomo Julius Ogamba ula ni CS wa education no nanenga ni directive ya kanai either kuna extra levies si kuendeka sukulu approval ya ile kwitha you meet up both parents and the Ministry of Education ma approve then fine ma approve then fine lakini na yoyo kulo ya idhangu ye ya mwandikio Erastus Mulu akulitie do you support directive on extra school levies you know yoyo kulo kana tali takwetikela sema metikana na Ministry of Education lakini we mundu waitie parents will be exploited even more kuongelwa extra levies masukulu sia yunende meukunika muno nimeukunika kana maikunika bamusaisa nenda kutia ne kulo you do you support directives kana inde directive ile kukonania extra school levies kana maundu ange makongelela waba ni wekalanga ni wetu sia tuition ni wetu ingisi ya kitebite ni wetu ingisi ya chao ni wetu ingisi ya chao President William Ruto asa timu tumano
actually bumnenge time nenge nyeta muzi kukatwika inde no tibi wana kana kezomo kitu iko cha free education kwani iko shida katundi ketha ngwa the standard kanene ete oteti na kena mabisele ibisa yambe yandikitwe mubuko mune isoleto mubuko munene no kandi kwa Linda Ground na ndi bambe ube na mundu kwetwe hivi kwa shingo na ne mundu munene ki na kwetwe ka mundu kanini katena bina na okeletie moko akasia Linda Ground lilikana kwetwe ka mundu katena bina na bwena binya mwingi pyu bisa wakele usoleto o mundu ngibwe no mundu ngiwe na bina mwingi pyu na kwetwe no kangike na bina munini ne bisa yeba yambe yesoleto a ballot box yaandikitwe Linda Mwananchi. Tunaangalia pesa ama tunaangalia uchaguzi. Na haku ya yambe isoleto mbesa na kamundu kena bina mwingi kakwitwe kamundu kena na munini nitaka konze kakwite mundu ina bina na pena mbesa si dhanguni mbingi munombobe lakini ya pili mundu usuno ukwitwe wewe na mbesa lakini basoleto ballot box ilikana mundu edinsifu nondu wasia kona pesa lakini tumasia hizi chao uchaguzi kwa hiyo tu nikeza ngoja the standard and remina bena amwe alama tusisinga kwa Facebook mundu kuitwa Leonard Kitungi sia is following up tawa engalikosia ku ya salama yangu kethi muno anasema nikusalimia karo ketheka na indikatuni kama mtanyo mundu kona netie ngali mwe yandikitu government serikali na ingi kandikwa opposition na bao rebe na NCIC izinzamela ikata ilunga kane kunikila akisia mwene nthi lakini yona netie mwethe othia wake ndukita wa ngulwe indakani etone theti mutwe ndakani yui ikulielo yeboni kanai nisi NCC ithitu itula muti amwe katwa maoni ni alama ithitu mayumwa ya tongo na muno serikali kumana na abductions ila si ithitu ikusiwa na kwithia batena uthi yuluwa undu maundu asume utwaiwa now ikulielo yebani pa katika tu hiyo opposition na government pena thoughts siebau na ndini wa thoughts isu siebau siona niti mabendi question marks star na mabendi azini watu wana kwithia mema NCIC imeletwe are they going to kumele nega eka kukita kanega kunena moto edukisa mutu alikilia ndakani niki mutu ono wake tikulea kwethukisia mutu ono wake wikito sukumiwa bau niko sukumiwa bau nika naweza kwithia neta wamelwa hana sei eno kitumu kwa na wao na message mai by the way ni nyama situkule hii nyama iache kutusumbua wow kaoni kwa katuni ketha ngwa the standard nenge moseisa mwendo twitikilie tu ni okunikilwa mathangu bunende kindu kimwe tu utabasia hapa to unengayo o maubo o bayu langu ni maingi muno yambe page 1 ikathiba kakuunga likoni cia mathau na ende nundu wa masa twitikilie twini obo iyo sio ithangu ya the standard ne thangu ya the Daily Nation usisio kwoli kuwine vinda kila kinenge nitwe mathanguni aya nyene twa Caroline amweni obwa muteti na kwa ni tawasal Shabeti Wambua ni kuendea muthenya mwailu na usiaishe musionde inwa ilungu ilingi situ siatite na ile kwethiwa na kilungu cha kana ni twitha timinu kelelia muka none na nyawa maundu ala maende banthi ya Kenya ama no asu twitha tunenga thini wethangu ye ya the standard ne thangu ya the Daily Nation yuni na uthocha tunenge woni waku museisa mwendo twitha auto no tubikia nambani utumani mukupe ile 395 kana mitandao ni yito ya Facebook Mutongo TV ngalikone ya YouTube ni Mutongo TV /FM official ni twa uthocha wethe wanaito nthini wa unena nia ulokwitho ukiambia ndatika ambuthu siukite tiwanesa kwa oyu